ga ura eno ya lesome le bongwe mme fa e mejana tsepanako ke sekutlana seno sa ga Dr. November go tswa kwa Victorious Faith Ministries a tsamaya le Osli mo letsatsing leno la gompieno. Doc last born ga teng le kae ke nke sa ikutlwa monate mara a o ikutlwa I could my last born. I'm good. Yes, Malike. Ntate Moruti ke hantle wena ntate Moruti. Ka tla re betse nako mang? Show ya rona ya Manta e tsile ka 1:30 this morning. Rona le topic e nngwe ya polygamy. Show mpotse tale nene ka 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 1. 7 hours. 7 hours. Sure. Icon. And Harry Kuala. Viewers people wanted more than 200, 210 around there. And still they wanted to comment. Yo. But we're really sure. But we're interested. Rebecca taba ya polygamy. Hore. Ifikile. Whether we like it or not. Ifikile. My last born ifikile. Selo no ipe hantle. Ke ipe sentle na rona. I don't know what. Hi. And Tell you Susaki, I won't check the comments about communication. I will have a good bow. About event as step that. And we be strictly step. Nobody office but discuss at the best step. Mobani never shivile. No, Arba you know the best step. It's talk about by route. Yeah. Because come my meeting. And I said I saw in intelligent because banna halbali carried tape. But it's just that no, if it's le mo is a hono patea. Yeah. If it's stage most to is a hono patea because halbana banana decide cheek, halbana banana lady yats, banana in. But now if it's le mo is a holding a patea, Korea manifest and very case at the first tape. And now that is about what something who looks at the lot about to look the decisions about because come on, might be babang baba to battle, but it's a decision, but not understanding. Yeah, hore, ntwena baka the mufuto ojo decision gayon. But it's a great fella. Elin turns by years. That's a but to Manalo Mutarai. Monaka will let you take it like Utarankas Dulun Monuchita. Yes. About all in yellow. But hard the deal. Abasa realize or utswile lenyalo la monna yo amohlokang la monna yo amohlokang now how that also yena motho ena yo mohlokang not only le monna le basadi le bontate ba tswile ba maphelong a basadi ba ba hlokang because ona le batho ba hlokang my last born kala ba rona ke ruta ka nre le couple shuya mami lo tsane ka 9 o'clock fela ka 10 rena le shuya ka letebo mo re buang ka manyalo le ka relationship isana e bile o sane re tla berena le guest now ke ne ke bua ka hore maobane ke re no kala bra ke re batho ba babedi ba hlokanang ha se ngata ba hlokanang ka tsela e tshwanang laiba ba hlokana marona lena ya hlokang e mong ka o fetisisa na ke baka lentswe lena la re hlokana marona lena ya hlokang e mong ka o fetisisa I need you kapa you need me but wena you need me more than I need you kapa nna I need you more than I whatever so ne ke baka ntwe ke re na ka mo di mabe batho bana ba hlokanang emu botolo o hloka e mong ka o fetisa mara qetile yena ena ya hlokang e mong ka o fetisisa ke yana ya bapalang bo how to get ya difficult ya yetsa di decisions tsa gore o tswa mothong yena now that's when ha re qeta ho tswa batho ba o reneng re ba hloka ka o fetisisa ho ba le gap e banteng e sa kwaleheng that's when now has gap ene se le teng ke mane mo qeteletsong o so hloka motho ya tlo e kwalang and whoever yo kopanang le yena le ka ba monna motho
like about boyfriend am how, like about monna wa monka, because that time you need somebody who can fill that gap. That is why Ronaldo basadi ba nkelang bana kore anke monna wa motho a motsima ke a motsiba hore monna o kwa mama bata ba monka, because that time the only thing that is happening kelelong ya go hloka motho ya ka kwalang gap ya motho yane yo a moluzitseng ya neng a mo hloka ka go fetisisa. Ha re tla tla bua ntho tseo ke tsa bosane ka 9 leke bosane re kopana le batho ne ba ba yes ka bosane ka 11 o'clock ka 11 o'clock. Ke tlo kopa ntate moruti ho nne le mme o re mo founela mme ona na hatla tshebeletsong a re e ka ba dilemo tse 8 a batla ho tla tshebeletsong but a sa kgone every time ha go o tla tshebeletsong ho tla bo hona le lebaka and o batlile go tla tshebeletsong a santse a na le everything 8 years ha ke bua ka everything ke re plot o na le ploto ana le molekane ana le dikoloi. And then anna batla o tla tshebeletso but mabaka anna hlaha every time a go tla tshebeletso ho hlaha lebaka and then dintho tseo da fela kaofela a re ha tsebe o rekisitse plot o jwang and then lenyalo la hae ha le monna a re buele yena ke nana re ke re buelene e be yena ona batla ho tla until ho fela everything that mo ke kopa re ke re buele yena a re bueleng mamedi wa ka rata ke a tseba nna ntho ya batho ba batla motla ona mara ba ba sa kgona ke a tseba ke kopa re buele yena mamedi wa ka rata ke ane ke mo rapela manifest e ba lo ba re ba mo destroyle and then ba mo isa mabitleng spiritually bosiu o tla ba lora a le mabitleng and then ke bone ba mo etsang jwa le ka mme wa ka re te bua le moruti November o phetse antle mme wa ka ka Sontaha o no qala o tla kerekeng mme wa ka ke ha ko rapela ke utlwe baloi ba le ba bua ka ho wena ba re ba yentse hore o lose plot ba o tshwarisa maoto ba o kudisitse ba o kentse difiki mmeleng ba o nka bosiu ba o isa mabitleng o seng o tswa o kgathetse o tshwere ke maoto o lositse diploto tsa o nna le ploto a go ho etsahetse mme wa ka o nona le tsona dintho tse diploto di eng ntate moruti ne ke na le ploto ben flame and plot 85 Selendelane ha ke tsebe ho etsahetseng ka bophelo ba ka ntate moruti ke ka kopana hloho ya ba ke a hlanya ya ba ntse ke isa dingakeng ya ba ke signa dipampiri ntse ke kula jwalo wa signa dipampiri o signa dipampiri tsa eng ka nako yona ile batho ile family ke fiteng ba magong a okay ntate moruti ya ba ke signa dipampiri tseno ha ke ta signa dipampiri mohlanse ke fodile ya ba ha ke sa tseba gona ha ka ke kae se ke dula freedom amana ya ntate moruti ya ba ke lutse dikgomo ke lutse tsohle ditrekere ntho tsena kaofela ba ke lutse mama nona le dikgomo le ditrekere ya ntate moruti empa ha ke fumana le tjhelete ya tsona ha nka ba ka e bontshwa le ke motho o etsahetseng o qale o hlanye ke le dula ha setsokotsane se dula se mseresa setsokotsane ne ko ngwe ka se mfumana ka ntle le baleng mo ntlong se mfuta se mpota tjena setsokotsane ebile se amisa mose ya ba jana ko se ke balia mme wa ka butle pele mamedi mamela mama o re o no lora setsokotsane sentse se o no se lora pele ke se lora pele sa qetelletse se fihlile go nna ntate moruti setsokotsane straight sa o potolowa sa phamisa le moso wa hao ba sa phamisa moso wa ka ntate moruti ile ga ke ba le a sokotsane se kganthe a se ke se ile ha ke kopane hlogo ya ba ke o qala o kopana ha ha o hloho so hlanya so sang ya ba o sa tseba next ka bophelo ba hao ya ba ke sa tseba next ntate moruti nne ha se ke hlapotse se ke le Yesu freedom ha se ke batla go khutela ha ka jwale mme wa ka mplela re ya ngwana ka ho sana letho re fumana makgowa sa dula mo ba re ba tla tshimba le makgowa a mama jole njetse ha dintho tsena di etsala o dula kae o dula plotong ka nako eo ke dula plotong ntate moruti now mamedi mamelang ke toro nthena o qadile dilora dintho tsena then ha qetile ke tsena di a etsala di a mo etsala
and then ke no la hletse ke di ntho kaofela ka nako eo mama o no ntse o utlwela ka nna kapa o no etsalang ke ne ke soka ke utlwela ka wena ntate Moruti o no se utlwela ka nna o qadile neng o utlwela ka nna ke le utlwile ke na le mo tse 80 go utlwile ka pa tse 10 mo le mo tse 80 kapa tse 10 okay ka mora dintho tsena di etsahetse mama o ile ka wila o lo batla thuso kae batho ba ona ba le ba nkuka ba nkisa ntate mo ngaka zone 14 Sebokeng ntate no a fihla nsebetsa ba nkgutlisetsa hae ya ba ke tseka ntho tsena tsa ka ya ba ha o sa kgonahala ke bontsha dipampiri khotho ke sainile ke dumetse go magwa ao a nke ploto eo mara tšhelete yona nna a ke tsebela e tsamaile ka tšhelete e ka bokae ke kopa go botsa potso o qetela mangwaka jalo ho tlile jwang gore o qeteletse o tlile go nna ka Sontaga tata Moruti ke ntlhala ke utlwa o ntse o bua ka wena mara ke na le letswalo la gago ke tle go wena mehlena ke tshwantse ke tla ke na le letswalo mehlena ke tlameya ke tle ke na le letswalo o tloa mono ke tlo nwa jwala gore ke ka ya kerekeng ke be ke beya lebaka la gore ke nwele jwala ga ke ye kerekeng mme wa ka ha o rutla go nna o shapiwa ke letswalo ke shapiwa ke letswalo butle pele ha o no isitse kwa Gauteng motho yana na o sebetsa o batlile bokae o ka se hopole hantle ba jwala ha o so tshwanela gore o tle go nna o dula o shapiwa ke letswalo nne because le ka Sontaga ko rapella ba lo ba itse ba ne ba o nwesa jwala ba ne ba batla o nwesa jwala gore se ka qeteletse so fihlile ke kopa botsa potso gona ka Sontaga o no re watla wa tswa ona le mokgathala jona o no tseba gore dintho tsena ka o fela tse o ya tselletse go loser ha o kelello go loser diploto loser o no tseba gore ke dintho tsa boloi ke ne ke di bona ba hona le ntho tsa tsena o etsa langana ke ne ke sa iphumana hantle bona o etsa la ka mora gore ko rapelle ka Sontaga o ikutla jwa mme wa ka ntate Moruti ha ke tswa ke rekeng Sontaga ke tlile tsena ka maoto ha ntse ke tla ke tlile ntse ke wa ntse ke thusiwa ke batho ba mphamisa ho etsaetseng jalo o no diwa ke ha ke tsebe ke ne ke wa fela ena ke wa ka dimpa ka Sontaga ha o tswa kerekeng ka Sontaga ha ke tswa kerekeng ntate Moruti ke tlo kopa o gotlele ho nna ho sane ke kopana le batho me yane gotlile yane baloi bana ba gotlile because bana ba sa batle ho tsamaya ho wena the way bana ba sokodisa ka teng ke tlo kopa ho sane o tlo gotlela ho nna o gona mamela radio ntate Moruti a fela yana ke tla bua ke re radio ile ga ke o mamela ka Sontaga ka ishisha okay ke tla mona ke bulela ka sebetsa radio le nna jwale ne ntse ke mamela a tsa baloi ba itseng a ke mo rapela ba re ha a mametse radio ha a mamela ba shishisa radio e teng clip eo ba shishisa radio ha o ntse o mametse ka Sontaga radio e la shisha ntate Moruti ha ke tswa so go utlwile ha o ntse o bua radio ba ke tla nna ke re ke a bulela ya ka ya hana ya shisha then ha o gotla kereke e sebetsa hantle e sebetsa hantle le hana jwale ntse ke mametse ntate Moruti and then mama ntate Moruti a re ka morao mo rapela ha soka loga le mabitleng e ne le ntho na iloga everyday ene dipeba tsane tse ba loi bane ba itse ba mo romeletse tsona le maphoi ka odima ntlo a re ha ona le sign in ne ha di sa le yo ditwa ba mama le maphoi ha di sa le ntate Moruti bana ba mo romeletse ditweba o nona le ditweba tsene di kgathatsa ka tlong di ne di kena tla samsana pa ke samsana wa ka wa ntate le ena go tlile maobane mama ne ha fihla ke mo bolella hore ke tswa ina makela ke rekeng ene ke kopa go tlo le sebedisa ga le babedi gobane ntho nna ka nna e tswa ha tswa nna ka nna ya ho wena ya isa ntho di be wes ntate ke ha ma a re wa baleya be ke fihla ke bula le tswa ile ke kopetsa mathe tsena ka monwana ke fihla ke nka le tswa be ke ga mo lo mongwa ka lo wa hae ke ga le momone ba dula fatshe a mmamela mama ona o tlo mo mame meno ke mo rapela ba le ba itse ba tsamaise monna hae bana ba batla ba arwanya ba ba tsamaise bile ba mo romela ditweba ba mo romela le maphoi a dulang ka dimantlo ya hae a re ntate go tlile maobane so ha o mo jwetsa ka letswa ke a re wa balea
jwetsa go ke tswa kerekeng ntate moruti e mamedi boloi la batho ba sa bodumele boteng gona roa bading jwale e mmakatsa ntate moruti ke ya motho a fihlileng a sa tlwaelang go kopa le yena ditaba tsaka a ba fihla a nkwa ka mpolelela go ntate moruti o hlokaetse o fumane kotsi a re mang o hlokaetse a re ntate moruti November o hlokaetse mama hona le motho ya tlileng go wena yo sa mo tlwaelang a ba fihla bua ntho e sa tlwaelang go kopa le yena ditaba tse leng tsaka a sa tsebeng le gore ne ke ile kerekeng empa o la fihla jalo ka tsara ke motho a go fetang a fihla mpolela go tswa ha November maobane ene o tse ke sono ka wena o skatana o bana ana jalo November ke go shwele batho ya no ke a tseba gore batho ba batle batho ba tlo honna thank you mme wa ka o sane re tlo re kopane ke go kopa mme wa ka ntate moruti ke tlotla thank you mme wa ka kore ba lo ba etsa ke go ba ba se voice note ina ha nyane clip ya hae mone ke mo rapella teng o tlo ba lo ba ne ba re ga itse di ka o tla ba lo ba re ba shishisa radio hai gore motho a ska batla o tlo utlwa mona ona ke ba lo ina I can't tell Shani, I can't tell Shani when I rekisa di toka koloi. Ha, uswa di ki useta makama utu. Fala ka hola nguchi. Bona ile fele hana usama. Monna ya mana na uhlalo irekisa gaudi. Ha tse le yana ikaya na jwale. Ya mo hlantsha. sure Ona hlanya motho. Tisana ka kana ka hana atla mona na gatsibile fela. o tla mamedi Tla mona na motho. Ona o mametse o se re ka sa radio ya ile station sha aska utlwa aska eshe la mbana hotse re roba ka tluka mono aska o mamela ne hlena le la bobedi a tshwantse o mamela so tlo bona hampe bile so bana ba le no ba gotsi ba gona ntse re ba jwetse ga o tlile kwa na re mo bone go itse ma re motla mo fetola stotsela go bona re mo go ba ditse batho ba shulentse le batho ba shule le monna he wa tse batho ba ile go ba la ka tlasa mosamo le tsatsi le na izwile hela ntse pedi di re bona ke nna tso ba tso ya di kana mo tsagantsa di ka ntle hela dia ba qamana banza ba tsheba ba qabana hana ba ditse mamela mo mamedi mo fetotse tse ke le mosebetsi ana jwale o tsamaile maobane ja re mo sa isitse monna he re mo tsamaisitse maobane o tsekela le bosiu wena re mono sa lona ka bo morata wa mo lwantshe re batla lo ra mo bola ya re tse monata jwa monna ene wa wa morata man mamela mo mamedi protene besflay ha sa le teng se nkwe ke magole ha sa tseba le yena ona hlanya ke re jwale a tsa monna ha ya ratanya a bule le mosadi e mong le yena se ka tseba di go motse ha di kae ha mo shebe na o jwang o tshwana le gona hana jwalo mo putswa o sia ha o hela gona ka ga bapala na tjena ga mo poqa re mo sa le gona South Park ga mo poqe ha bona sa tseba le mai ha mo poqa mo South Park re mona le na qetile mo mamedi kore ha ke nna ke tseba batho ntse bohloko wena ga tse di aka ke hore ai satano etsa se hloka batho satano wa tseba batho ba ka thusa hala kae ene batho ba se lekeng thongo tlisa bohloko kore la re ke ra di bua dintse tsena ka ba khothaletsa ba gore batho ba tle ho nna they don't come yes ndake mo kore satano bona meno a re ona kgathala le neng ona tswa fela no jwala gore a se ka qeteletsa sa tlile ba le bana le di strategy tsohle tse ba di tibang tse ba sebedisang ho thibela batho hore ba qeteletse ba se ka ba fihla hona ene ntho bohloko kena wa tswa ba etsang batla ba ya tla le ba ntse ba sokola ho tla no ba tswa ba tla nene mohlang ho so fedile fedi ke rapelletse batho ba ngata mosadi ena bana if ne re bapadise voice note ya this le dina tshantso gautse maoto date ya ene sentse a gaule maoto ana sa file date ya go gaula maoto o tshantsa le gaula maoto
ke mo rapeletse ba mo kentse meriana maotong ke ano right ya bobedi hona le that lady le yena a neng a tshwanetse la gaola maoto ebile yena ba santse tsa ma counseling ya pilino a counselwa mo hore a understand a ikamohela o tle o nna ka fihla ka mo rapela ya ba baloi ba bua gore ke bana ba mo yentseng jwang ntho e etsang gore baloi ba se batla batho ba se batla go nna tlo go jwetse ke eng go jwetse nnete e tsa satano na le strategy o sebedisa di excuse Hey, November it's November kimang ola na aparamesi hey November watina hey November kimang ola na ha o kila bana morutu a tsamaka di tutu in those are the excuses tse satana di sebedisang because qetelo ya qetelo hona le batho ba tswang ke yana November here and now satana tlisa about the excuse or ba se ba qeteletse ba fihlile kae thuso nya bona now when hansa ba tshwara so o ba tshwarang because o batla go qeteletse go sole o fedile ka pa huluwes ba ya tla mmamedi a se yena wa pele ba bangata mmamedi ba kentswe di AIDS batho ba lora ba tsa ba kentswe di AIDS ba na di ARV sa mahala batho ba ya kula mmamedi wa karata tšhelete tsa batho ba ditse batho ba tse tšhelete tsa bona di akae manjalo a bona thuwa ke seqitho batho ba kinywa diqitho ba nna le basadi ba lwana ba kentswe diqitho but la o ka ba bitsa ba re tlohong ke tlo di thusa they don't come abatla e ntshusitseng kena ka ntho ka la bohlano ke re ho se leke le bomphomotse le team ya ka ke re guys ke worried ka batho bana ba dulang phase 6 mona ba sa sebetseng ke ba bona ke ba hlokomela ka dijo ke ba fa dijo every Tuesday le no batho ba ke re ke ba tloja ka ba sentse ba tsa mo valentine batho ba tlang ba bangata ka tsela tsosa ba tlang ba sa sebetseng young and old yona yes ba ba tshale ba baholo ba tlang man ba ba tsa young dithaka tsa rona bo buti ba le kana le nna bosile ke bontate bo mang ba ya tla le bonkgono o tla utlwa bohloka o sheba o siona ya tloja mona gore she's young ka o buti yena is young kore ka now I cannot pray for them kerekeng I cannot do that because kala bobedi ba tle dijo and I ke batle ka re ke sebedisa dijo go recruita batho so I can't say next ke tla fela ke ba dumedisa fela and then I qetile ke ba bless fela ke bua mantsha di blessing di ma bona ke ba tloele ka la bohlano ke rosele ke seleke a re etse batho bana prayer man re ba thusa re mo ba dulang re fitla re be dipikara mona ke ba tlotlo ba rapela re ba lo batla mesebetsi batho le mesebetsi botsa seleke ke ba dutse ka ntle ba re shebeletse tjena ko re ka ra sa ba ntsebi re beile dipikara ka ntle stratong pela bona re beile truck mona ke tlo ba rapela mahala ke re batle le metsi a dijarta tsa bona mahala ke tlo ba rapela ba lo hlapa ba tsa mo bola batla mesebetsi botsa seleke ke kana bona tjejwa seleke re tsamaya ka bekuletse dijarta ba re shebeletse ene ba ntse ba ke moruti ya hlolang batlo le no ba ka rakere ke no batla but itse ke ba isetsa prayer ka la bohlano itse ke rapella batho ka sonda ba lo ke ba re ba thibetse ra ba se batla re entse re ba o shebele because re ba batla ba sotlehile re ba thibetse re ba batla ba sotlehile ba sa sebetse ba sa tse ba sena letho momamedi ga itse diaka that is why ba tlo re tloela re hohle mo re sa tholeng thuso but everywhere mo batho ba go re tlo thola thuso they will make sure that ra o tlo thola ha o tlo fihla mo ke tla ke etsa mohlala ka mosadi wa phallo ya madi shaba mosadi wa phallo ya madi for 12 years and that time morena Jesu na tsama ka maoto a mabedi mara satano thibetse mosadi ena ra ska ba fihla o Jesu a sotle for 12 years but a modumella hore a ye batho ka o fela mara a ska ya morena Jesu le ona jwa le strategy so satana so stop mamedi o kala taxi ya phase 7 le phase 3 kapa phase 3 boro ya kerekeng ya Pastor November mamedi a letla o tla ka registration ya 150 fela registration o tla mamedi nyane jwa 150 mamedi o kala taxi ya phase 3 kapa phase 7 boro ya kerekeng ya Pastor November shopo ya madi tlhabela ka kolo you driver ka ro ya hot flare fita le momolo fite mo Greek ka bona kereke ya rona e golo ka left ka lefteng re ya kopana kana go manka ka 11 nomoro tsa rona tsa mohala 078 398 3446 kuba na go mogotsi wa ka kuba mogotsi wa ka kena ba itseksa bone kena mo prophet bishop a re tsama seleki yo ntseksa bone
Mwa mokgotsi wa ka. How are you? I'm tired. Hebla wa o re dirile show ya nako e kae?